Polisi yo mu Budage yarashe ikomeretsa umugabo wagaragaye ashaka kuyirwanya afite Ishoka mu mujyi wa Humburg uherereye mu majyaruguru y'igihugu. Kuri video yasohowe n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika AP, uyu mugabo wari wambaye imyenda yirabura yari afite inyundo n'ishoka mu maboko yombi. Yashatse kurwanya polisi yo mu mujyi wa Humburg uherereye mu majyaruguru y'igihugu mbere y'imikino y'igikombe cy'Uburayi Euro 2024. Uyu mugabo utatangajwe izina, mbere y'uko araswa akagwa hasi, polisi yabanje kumutera ibyuka biryana mu maso. Mu itangazo ryayo, polisi ya Humburg yashyize ku rukuta rwa X yavuze ko uyu mugabo ari gukurikiranwa kwa muganga, ariko ntiyagira andi makuru arenzeho itangaza. Ibinyamakuru byo mu Budage nabyo byanditse kuri iyi nkuru byavuze ko uyu mujyi wari wuzuye ibihumbi by'abafana bari baje gufana amakipe yabo mu mukino wahuje ikipe y'igihugu y'Ubuhorandi na Polonye. Umukino warangiye ari ibitego 2 by'Ubuhorandi kuri 1 cya Polonye. Team Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.